Drago nam je što smo i ove godine deo Vrnjačkog karnevala. Ova međunarodna manifestacija neguje tradiciju, a mi kao porodična kompanija smo ponosni što smo deo ove priče. Jedan od bitnih razloga zašto je kompanija Jela Jagodina sponzor Vrnjačkog karnevala je taj što Vrnjački karneval poštuje porodične vrednosti i poštuje tradiciju. Jedan od bitnih segmenata Vrnjačkog karnevala je veliki dečiji maskembal. Na njemu se može videti trud čitave porodice, od roditelja koje pomažu deci da kreativno ispolje svoje talente, do baka i deka koji pružaju podršku mališanima. Zato je kompanija Jela Jagodina rešila da nagradi njihov trud i daruje vredne nagrade. Pozdrav iz Vrnjačke Banje i ove godine smo kao i proteklih nekoliko godina zajedno sa vama u Vrnjačkoj Banji na 20. jubilarnom karnevalu. Ove godine smo se trudili da budemo inovativni i osmislili smo takmičenje za cijelu porodicu. Trenutno se nalazimo u Jelinom sportskom kutku koji je inspirisan svim sportovima koje mogu učestvovati i odrasli kao i deca.
Voli gde živiš. Jela.rs